Koreni gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku sežu do sredine 19. veka, kada je Čačak bio palanka sa manje od 1000 stanovnika i kada je bilo izuzetno važno otrgnuti se od viševekovne zaostalosti i uhvatiti ritam opšteg prosvetnog i kulturnog zamaha. Po uzoru na čitalište osnovano u Beogradu 1846. Širom Srbije osnivaju se javne društvene institucije namenjene korišćenju knjige, obrazovanju i kulturnom uzdizanju svojih članova. 4. januara 1848. u gradu na Zapadnoj Moravi viđeni građani Čačka osnivaju Družestvo čitanja Srpsko-slavenski novina, o čemu detaljno izveštavaju novine Čitalašta Beogradskog od 23. januara 1848. godine. Od tada pa sve do kraja Drugog svjetskog rata tokom narednih skoro 100 godina, čitalište, kasnije pod nazivom knjižnica i biblioteka, se nekoliko puta gasilo, ali i ponovo otvaralo, pretežno zahvaljujući inicijativi pojedinaca. Radilo je najčešće bez jasno određenog prostora, inventara pa i knjiga, a kulturni programi su često zakazivani u nekoj od mnogobrojnih gradskih kafana. Pod imenima Čačanska čitaonica, knjižnica Građanske kasine, knjižnica Narodnog univerziteta, ujedinjena knjižnica i čitaonica funkcioniše na nekoliko lokacija: Hotel Kasina, stara zgrada gimnazije, učiteljski dom itd. Sudbina opstajanja pod tuđim krovom Čačansku biblioteku je pratila uporno i posle Drugog svjetskog rata. Već 1946. godine obnovljen je rad gradske knjižnice i čitaonice. Od 1950. do 1957. knjižnica se nalazila na spratu bioskopa Sutjeska, nakon čega joj je dodeljena zgrada u danas nepostojećoj ulici iza Doma kulture. U ovom prostoru se ustanova, koja je 1961. godine preimenovana u gradsku biblioteku, nalazila do 1964. osim dečijeg odeljenja koje je bilo smešteno u učiteljskom domu. 1964. godine biblioteka se uselila u adaptiran prostor Hotela Kasina i tu je ostala čitavu narednu deceniju, do 1974. kada se premestila u novoizgrađeni Dom kulture gde se i danas nalazi. Zbog nedostatka prostora 1986. godine gradskoj biblioteci je data na korišćenje i stara Hadžića, odnosno Virerova kuća, u Gospodar Jovanovoj ulici, gde je smešten deo odeljenja i službi. Konstantno mali i neadekvatan prostor za rad pratio je i ograničavao sve moguće zamahe biblioteke, što u pogledu obima građe, što u pogledu prostornog kapaciteta. To je bio osnovni razlog što su još od 60. godina prošlog veka stizali zahtevi i zaposlenih i dela nadležnih lica da se smeštaj biblioteke konačno reši. Odluka Zajednice kulture Čačka i Saveta gradske biblioteke iz 1972. da se pristupi izgradnji novog objekta činila se najozbiljnijom, jer je tim povodom urađen projekat i pripremni radovi, čak je položeni kamen temeljac na parkingu pored Doma kulture 1978. godine. Početkom 2016. godine ponovo je aktualizovano pitanje rešavanja prostora biblioteke u nekadašnjem Domu vojske, koji je odlukom Skupštine otkupljen za potrebe gradske biblioteke još 2010. godine. U maju 2017. započeta je dugo iščekivana rekonstrukcija, nadgradnja i dogradnja zgrade u Sinđelićevoj 24. Kako je najavljeno, do kraja 2018. nova zgrada gradske biblioteke Vladislav Petković Dis biće spremna za rad i raspolagaće svim postojećim odeljenjima i uslugama, ali će uključiti i mnogo toga novog: veliku i malu salu za programe, galerijski prostor, veliku čitaonicu, odeljenje za mlade, dvorište za programe na otvorenom, kafe knjižaru, elektronsku čitaonicu, sobu legata, besplatan internet u celoj zgradi biblioteke. Kao najmodernija i najveća javna biblioteka u Srbiji, nova zgrada gradske biblioteke Vladislav Petković Dis postaće konačno materijalizovan san mnogih građana Čačka, ali i generacija bibliotekara zaslužnih za današnji ugled ustanove.